Бұл диаспоралардың қарым-қатынашы, шет өлкедегі башқа диаспора біреуімен қарым-қатынашы, осылардың қарым-қатынашының нәтижесінде Қырғызстан экономикасы ta'siri qanday bo'lib turgan bo'lmoqchi. Bu yerda aytib turgan narsa bizning bu forumda uyushtirardan beri birinchi bu forumda Amerikadagi Qirg'izistonda uyushtirgan to'g'risida bo'shaqni aytib chiqqanmiz. Hozirda chiqqanlar ma'qul bo'lib yaxshi deb qo'llashgan. Undan keyin Rossiyaga borib Moskvada diasporalar mavjud bo'lib, ularga da o'zimiz buyurmalar o'shalarga so'rab tushuntirib keldi. O'sha o'rinda kelganlar bor. Undan keyin Peterburgga borganmiz. Undan keyin zamondosh assotsiatsiyasining Qirg'izistonda uyushtirgan Qirg'izistonliklar kongressida aytib qo'shilgan diasporalarga undan keyin Mekenishlar forumida da kelgan diasporalar asosida aytib negizki o'yimiz bunday narsalarni bunday forumlarda uyushtirish, bunday to'g'rislarda uyushtirish uchun diasporalarning roli ma'naviy bo'lishi kerak. Сол негізде xizmatlaşqanda ma'naviy bo'lishi kerak. Shu diasporalarning ichidagi ishkerlarni o'zaro xizmatlaşqani shunday forumlardan yaxshilik yetishganliklarga erishish kerakligini aytadi. Shuning birinchi so'zni bizlarda suv chiqaruvchilar assotsiatsiyasi prezidenti o'raydi. O'zimizning o'yimiz bu shu Qirg'izistondan kelgan bu diasporalar qanday bo'lib Qirg'izistonga qanday ta'sir bera oladi degan Birinchidan salamatlarmi mekendeshlar. Shuncha sizlarga rahmat bildirib, chet mamlakatdan o'sha Qirg'iz yerda o'ylab, Qirg'iz elimizda o'ylab, shunday o'yga o'tib-o'tishga qarashdan bu yoqda birgalikda qanday yordam ko'rsatib kelganlar. Ana shuni o'ylashimda aytib qo'yaman, shu assotsiatsiya suv produksiyani chiqargan kompaniyalarning assotsiatsiyasi, shu Qirg'iziston bo'yicha eng chong kompaniyalarning birikmasi. Qirg'iziston bo'yicha 90% shu suv produksiyani öndürgen kampanyalarning birikmesida anna belgili bo'lgan kompaniyalar bilan Shoro, Kelechak, Akbata, Aquamaster, Tohno distributionda turishib butkul suv qanday suv chiqarsa Qirg'izistonda yashagan odamlar biladi. Shu bizning maqsad negizi bo'yicha bunday jekacha ishlab kelganimizda partnerlar bilan Rossiya bo'loq, Turkiya bo'loq o'zgacha ishlab, o'zgacha foydalanish tuzib, bular qanday ishlayotadi, qanday ulardan tajriba olamiz deb Rossiyadan qanday unday bizga qanday narsalarni bizning kompaniyalarga o'rgatib, o'sha yoqdan kuchli yetek kompaniyalar, yetekchilar bizga olib kelib, batay treninglarni o'tkazib, hozir bu safarda birinchi maqsad, конечно, biznes forum bo'yicha, biznes forumga qatnashib, biroq altnama 3-4 kun mo'rin kelib, o'sha turistlik kompaniyalarni qidirdim, ular qanday ishlaydi debchi. Bizning maqsad negizi, Qirg'izistonda ko'p boyliklar bor. O'shalarning arasida suv boyligi, sizlar bilasizlar, bizda o'tgan ana o'ta toza suvda, o'ngu suvlar, buloq suvlar, o'shani bizning kompaniyalar chiqarib o'tadi. Biroq bo'yicha shu ichki rynokda ishlayapti. Bizning maqsad shu eksportga qanday chalib kelsak, har qanday to'sqinliklar bor. Bu yoqda sertifikatsiya, janobi международный стандарт качества qo'yib, ISO xas o'shaning barini hozir kirgizyapmiz kompaniyalargacha. 2-3 kompaniya уже kirgizyapti, 5 kompaniya уже kirgizdi. Anan bu yoqdan atayin ko'rib keldik. Bu yoqda o'zning kompaniyalarida, Rossiyada da o'zning kompaniyalarida o'tib borayapti. Anan bizning qiziqqanimiz o'sha biznes forumda qanday o'sha qirg'iz ishchilar chet mamlakatda bu yerga kelgan bizning o'yimizcha shunday mutlaqo sezim bir o'tirish cho'ng dengilda bo'lgan, biroq o'zining ishin o'ta cho'ng dengilda o'tirgan odamlar kelishdi-da, cho'ng
байланыштары бар ошо чет мамлекетте ошол менен да чогуу мындай ой пикир жүргүзүп биздин компаниялар кызыгат да мейли байланыш түзүп ушул рынокко чогуу эки тараптан пайдалуу болот. Ушу Кыргыздын негизи ошо бизнес форумду ошо Кыргыздын не только Кыргызстандын өнөктөрү, ошо Кыргыздардын ишкерлери өнүгүш үчүн да Кыргыздын экспорту өнүксө, Кудай буйрса Кыргызстан да өнүгөт. Анан биякта өкмөттүн мүчөлөрү деп отурат, ошо негизи ошо бизнеске Кыргызстанда шарт түзүп берсе, экспортко мындай түзүлүп атат, бирок ошо өндүрүшкө да биздин компаниялар 2 жылдан бери өтө кыйынчылыктардан өттү да. Анан кандай жеңилдиктер болуп атат, бирок баары именно таза иштеген адамдарга мүмкүнчүлүк менин оюмча толук түзүлүш керек. Бизде тине ой экономикасы орусча өтө көп да, чоң. Ошо да чоң таасир тийгизет биздин компаниялар. Анан даяр компаниялар даяр ушу иштегенге да, чет мамлекеттерге кыргыздар менен ушу мен жанатан бери аябай кубанып атам. Мындай жеке мындай жолу болуп эметкенде ошо Россиядагы, Туркиядагы кыргыздар мындай даяр экен да. Биз түзмө-түз байланыш түзсөк болот экен да аларга. Кыргыз суучулар ассоциациясына бул жерде келген элдерге жеңилдер кызматташайлы өзүнүн диаспора менен эч иштеген жокпуз да, чын эчкенчи. Булардын мүмкүнчүлүгү бар болсо ушундай айтып атат, кандай эместек болот. Бул негизи максат бири болот да. Бул жерде дагы Кыргызстан суучулар ассоциациясына бул жерде дагы Шоро компаниясына барып атышпайбы? Бар. Зам генеральный директор Келбердиев Шабдан. Кто койсун Шабдан? Атайын алып келди, компаниялар атайын алып келди. Москваларга катары көрүшүп, Москвадагы içini çıkarıp, Murat деп çıkarıp, jardan oşayatı жасап сатып алышты. Анан Шорого кандай кирбей десе, Шоро биргени biraz мындай киргенде антиция бербей койду эле деген. Анан өзүнүн дагы бутактуу деп атканбыз деп чыгарып алышты. Бул жакта турса дагы балдар айтып атканда, биздин ошо естественный натуральный продукт деп Шорону Турцияга алып келип киргизсек болобу, же ошо кошулма окшогон эмелер болобу деген нерсеге кандай карайсыздар? Эң биринчи любой бизнесте бул логистика. Кандай транспорт расход бүтенен эметип бияктарына ошо баады кабыл алса, Кудай буйрса, ал же бияка Шоро көп жерде өзүнүн заводдорун койгон, бирок продукция өтпөсө эң биринчи сбыт да. Сбыт болбосо бирок көрүш керек да. Анан суу боюнча мына максимди отпайсызбы? Негизи Кыргыздын суусу башкача да. Мен 100% уверен, жанагы Москвада жасалган максим Шорого жетпейт. Неге? Суунун деңгээли башкача. Мына айымыбыз Москвадан айтты, краска. Бул пищевой продукция эмес, красканы биздин суу башкача болгон үчүн краскасы жогору сапат, да? Краска. Москванын краскасы суусунан, негизи суудан экен дейт да. Бул ичкенде биз бияка келгенде жамандап айтат, суусу биздин балдар айтат, кичине сапаты төмөндөк экен депчи. Ошо сууну чыгарган адамдар уже сууну башкача билип калат да. Ошон үчүн ойдо биякта суу жакшы болсо, биякта да чыгарса болот рынок. Негизи бул Жуматулла экенин Кавказда оян деген эмелери бар болчу да, былтыр биз Кавказда барабыз. Бирок бул баары сүйлөшүп, иштегенде билинет да, Кудай буйрса. Ошо компаниялар ошо алдыда максаттарды койгон, ошо экспорт болобу, ошо биздин продукция четке чыгарыш да. Ошондо Кыргызстанга Кудай буйрса бул валюта деп коет да, ошо валюта келет. Бул валюта келгенден кийин Кыргызстандын экономикасы да көтөрүлөт да. Бул
chetdagi chiqayotgan adamlar bizga valyuta jo'natadi. Biz endi so'rab aytaylik, biz hozir jarmani tanitaylik deb 31-avgustda birinchi o'sha Qirg'izistondan o'zbekcha tegirni o jarg'cha olib kelib, so'qiliq olib kelib, o'sha tanitib Turkiyada bir tanitaylik deb o'tamiz. Biz 31-avgustda shu uchun atayin bir programma tarqatdik. O'sha qo'ygan bizga akrlar reklama qilib o'tamiz. Bundan keyin kelsa shu yoqda diasporadagilar bizning uchunlarga ishlasa yaxshi bo'ladi. Qarang. İkinci spikerimiz Pandar Mustafa söz verildi. İkinci sorularına başında ayttıkları bu aksadaki bu migrantların akçası, çıkarılan biznesmenlerin akçası Kırgızistan'da investisiyalar boyunca qanday mümkünlerimiz var? Dıştan investisiyalar, Kırgızistan başka investisiyalar var, yaxshi investisiyalar var, başka icot olsun. So'g'in qanday o'yinchilarimiz bor, shu diasporalar bilan qanday ishlaydiga o'ylaryapman va shu diasporalar aslida bo'layotgan shu bizneslarning kurslar bilan ishlaydiga o'ylaryapman. Rahmat. Mevzularni bilgandeklar, bunda Qirg'iziston jarayonlarining 13% chet elda ishlab turishib, uning ichidan 29% janagi активно рабочие население 29% chet elda yurishadi. Ulardan o'rtacha hisoblangan yilna 1 milliardga yaqin $1 milliard yaqin giryapti bizning ekonomikaga. Bizning платежный баланс o'nda ketadi o'sha. Biroq aqchalar qanday sarflanadi? Negizdan bo'lsa yaxshi tuğanları, ulusları olsa потребительский товарларды алып qo'yishadi. Kvartira alıp, kvartira alıp, mashina alıp, o'sha bilan qanday o'sha aqchalar ishlab yotadi ekonomikada. Ana biz yana tushko'chimizda bir o'tel bo'lib ketdi, yana Dalibor fond bo'yicha. Agar bu Turkiya mamlakatidagi shunday birdan-bir cho'ng korporatsiyalar şu mexanizmden önümüzde çıkın. Olsa da soğuştan keyin Türkiye işgalleri Germanya'da iş hareketlerini yürütüp akçaların Türkiye'de savaş çıkanda bu misalı bu Dalibor fondun nemesi bir mamleketlik fond olup, jeke fond olup, azık günlerimizin oylasak bir mamleketlik fond olsa, bir çoğun proyektke, çoğun işkanada, долгосрочный bir 5-10 yıllık proyekt, bir 100 milyonluk, 7 milyonluk proyekt yapıyorsak, onun içinde her bir jandarlarımızın bir saksagan akçalar olup, sbережениялары, сейвингстер. Ошолор мисалы şu proyektke özünün doля katары karajatın berse, karajatına jarasha $100 bolor, $1000 bolor, ошол $1000 kagaz berilет. Ошол bir pul akçalardын bir puldары чогуп, bir корзинадан bir чоң bir proyekt başlasa болот да, ошонун негизинде бул акчалар Kırgızistan ekonomikasına işley başladı. Oşunun birlikte oşago Dalibor finansiyasyonu açıktan jarandar oşo proyektin özünün qanday jaranda mençegi bolop keledi. Oşo juda bir çoğ korporatsiyalardын түзүлүшүнө жакшы bir өбөлгө болду. Мындай механизм бизде азыркы күндө ачылды, бирок башка мамлекеттерде көп эле мисалы бизге мамлекеттер Kıtay'da ayrılırken, Türkiye'de uşul tertmenlerken, uşul mekanizmde işe aşırıga men vada verdim. Eğer sizler şu Nemki Biznes Forum'da biz ustanlığı ustahtılı положениялары olur. Biz varım dayarlap sizlerge verebiliriz. Ой pikirlerdi, alınca başınçalarda boşup biz
ошол негизинде бир жакшы бир инструмент механизмди ишке ашыра алса элек да. Бул биздин министрликтин атынан мен ошо